Om Swastiastu. Rahajeng semang alit-alit, sapunepi gatra, kecunuk malih sareng ibu, luh bulaning Dwi Rahayu, ring pelajahan basa Bali rahinane mangkin. Sane mangkin ibu jagi ngicenen alit-alit de materi indek wangun kruna. Tetujuan materi ini mangkin inggih punika. Kepertama, mangde alit-alit preside nelatarang napi wangun kruna punika. Kaping kalih, mangde alit-alit preside nyelehin wangun kruna sejeroning wecana. Kaping tiga, mangde alit-alit preside nyarce wangun kruna sejeroning wecana. Miwah, sane kaping 4, mangde alit-alit preside mekarya lengkara nganutin wangun kruna. Inggih, indek materi rahinane mangkin durus piar sayang. Inggih alit-alit sinareng sami. Sane mangkin ibu jagi ngisenin alit-alit indek materi wangun kruna sejeroning basa Bali. Kruna inggih punika angkepan mekudang-kudang aksara sane meduwe arti. Wangun kruna sejeroning basa Bali kepah dados lelima, minangkadi kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, kruna polah, miwah kruna satma. Kruna lingga inggih punika kruna sane durung polih wewehan utawi kata dasar kepah dados lelima, minangkadi sane kepertama kruna lingga awanda. Contone yeh, jam, tur, miwah sane tiosan. Kaping kalih kruna lingga kalih wanda upami meja, bunga, miwah sane tiosan. Sane kaping 3 kruna lingga tigang wanda minangkadi sepeda, lelipan, miwah sane tiosan. Kaping 4 kruna lingga petang wanda minangkadi kati bangbung, miwah sane tiosan. Kaping 5 kruna lingga limang wanda minangkadi kati wawalan, miwah sane tiosan. Kruna tiron mateges kruna sane sampun polih wewehan kata berimbuhan. Wewehan minangkadi pengater, seselan, miwah pengiring. Pengater megenah ring purwaning kruna di awal kata. Contoh pengater a, ka, sa, di, pa, di, parama, miwah sane tiosan. Seselan megenah ring tengah kruna utawi megenah ring purwaning kruna utawi awal kata yening kruna punika kepurwaning antuk aksara suara. Contoh seselan minangkadi in, e, er. Pengiring megenah ring ungkur kruna minangkadi a, an, ang, in, miwah sane tiosan. Kruna dwilingga inggih punika kruna sane kaping kalihan. Kepertama dwi sama lingga.
Yening keucapan medue tegas, yening keucapan kaping kalih kantun medue tegas. Inggih punika gede-gede, cenik-cenik, miwah sanesyosan. Kruna dwi maya lingga. Yening keucapan apisan nenten medue tegas, yening keucapan ping kalih wau medue tegas. Minekadi kapu-kapu, katang-katang, miwah sanesyosan. Kruna dwi samatra lingga. Minekadi jangkak-jongkok, sledak-sledek, jelempah-jelempah, miwah sanesyosan. Kruna dwi purwolingga. Kruna sane ring purwane di awalnya didua kalikan keping kalihang. Minekadi sesari, sesate, sesajen, miwah sanesyosan. Kruna dwi wasana lingga. Inggih punika ring ungkurne keping kalihang. Minekadi pakebyah-byah, pakenyit-nyit, miwah sanesyosan. Kruna pola. Inggih punika kruna poling miwah ngen. Anu swara nyen wenten ring kruna sane kapurwanin antuk aksara I, C, miwah S. Umpami sampat dados nyampat. Anu swara men wenten ring kruna sane kapurwanin antuk aksara P, miwah B. Umpami but-but dados mut-but. Anu swara ne wenten ring kruna sane kapurwanin antuk aksara T, miwah D. Minekade duduk dados nuduk. Anu swara nge wenten ring kruna sane kapurwanin antuk aksara K, G, H. Minekadi gandong dados ngandong. Kruna satna. Inggih punika angkepan kalih kruna sane medue teges kasiki utawi kata majemuk. Kruna satmo pepadan kepah dados kalih. Inggih punika kruna satmo pepadan metungkalik upami meme bapa. Kruna satmo pepadan ngerasang arti upami kuning gading. Sane keping kalih kruna satmo ten pepadan upami biu batu. Sane keping tiga kruna satmo sawah. Minekadi tegeh ngalik. Inggih alit-alit sinareng sami sapunika wau sampun ketlataran indek wangun kruna sejroning basa Bali. Yening wenten pitaken durusan. Inggih alit-alit sapunapi sampun ngresep pelajaran wau. Yening sampun pebesen ibu sampunang lali nganggen basa Bali. Duaning basa Bali pinake basa ibu. Inggih puputang ibu pelajaran mangkin antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.